Kani ka season kamlong kabasok na kamanta ujud Bellingham Real Madrid badro bad ka tim England. Hadin ba ulale shoulder surgery. U coach Xabi Alonso ula penyo no iau man sedang kai ha ka Real Madrid derby persa ia ka Atletico Madrid. Hari kani kajing kai kam syam na teri kam ha namar ka Real Madrid kala sya penlim da san laar. Kani kalong kajing sya rem ka pakrau jang ka tim ha kani ka season. Ha ka porba u Bellingham udang syang thai ka Real Madrid kala jab new tili kajing kai renter kelam mau. Hadin ba ulawan pai udang syam jing pen iya kata kajing kai ka pakrau kum ha ka season pamen shua. Ha ka season pamen shua u Bellingham ulat hep pun bahagi gol. Hari ha kani ka season udang thap sang teligi gol ha ki arpo teligi jing kai. Udang syam jing namar umlong striker hari umlong ro midfielder ulang. Bat kani kala umlong yo coach pen kala bunsin na kabenta jabo. Xabi Alonso wala persang shibun gijing kai. Mentau Bellingham uile kai na kalyang kalef ha ka 4-4-2 formation. Ha ka ba u ha pentre ha attack ba defense baro arbenta. Ha ka tim England kajing kalong kumju. Hari ka surgery u Bellingham syam ya benta bani madan bha. Ka England kala job ratili kajing kai lenter. Hari kajing keren kadang dan alor kajaka jong u Bellingham hapo ka tim. Wala ulayo MVP ha kajing kai persa yang albania. Hari ulapen jing mitar apalapen ni eu. Bat kani kala penlong ya coach Thomas Tuchel ban kentu yu ba ude ban puram ya ka tim. Wat hapadeng kini kijing ujud Bellingham udang long unong kai ba kongsan bha. Henry kane ka season ka long gajing kai ka be na ka benta jong ko be shibon.